CEM ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwal Khan, uba laduk ke jingshanya naki babun pat, ula kenok ba chairman ke council uba lamprang bela, ula lek don bor klem yat kat kum kirukom penyat dorbar. Habakran syakilat pathai khubor hadin balawai ke dorbar mentaka khat khandai tarik jeliau araja apaulai. Uba Tito Starwal ula kam ba ke jinglek ke jong chairman ke long ke bomday, namar ula syuhukum banyatai yakamat bomshanya, yaka executive committee klem dayat shwa yaki weki kam, kumbalabu hakathup ke dorbar. Kalau kancing lek don bo, balik ngah orang kita, namar kami ketika normal session, ketika budget session, atau bah ke list of business, lada samlut si member, nangka kaba kongsan kalau ban pas dia ke budget mentah lada perkara. Ka kopi jom ka budget ada sam sikit member makai sang harai kalau ada apa house hidup lang de hakano kanong rim menta lasu ya de direct syaka MC haka ting syaka mut Sherman ni kong dengan sim du ya ka question awal apa konsan kalong pati pendep chua ya ka list business pas sawan ra ya ka MC hadi Henry ka ba lengok yang kalong ba mata ka sigla strong de bo ba balay ba klem peniat ya ka list of business kum ba di banyak mar ka kum magala ong man kani kam day ka special session lada day ka special session tang nagbanta ka MC ka mo inkran de tang ka MC Henry kla i man pero khay ngila yo kopi ya ka list of business ka question hour kadang ka banli ba deputy CM ba chat ka finance di ban yes ya ta budget of the house nangta ngadi ban ra amendment bill kadi nangta ka dondu ka ka obituary mo ka bangi jukan ma member ratno de mereka balano yang amentala ba kajing penstet jongki kalong ikum baki ting ya ta bagila don ni kan nomor baling penstet Borobor normally ngala ya keli kini senior member kami yang ba normally borobor ka MC ka juan haka latest stage dalam develop iki business bro kan soan ra ka MC dan mereka belengok kalau ba balai ba shim be ka MC direct na kapan claim da pendap ya kini so business hukum menta wan penbanda ka election dong usi yang dalam ada election himun ban please biang ya kecu ke baca atau kami kita kadang don inti kadang don kadang don hukum di baca apa ban suspend itu business profit ban shift cuai ke MC lah kan kata apa nak buat ban keren itu yang cuma aku mengalak keren po house pada mar bakil don itu number dia nasoba ka bahai bahkan wan kami isi but let's say budget session makan hap long pen kam hadir aswa bahkan kut nak pen ke budget apa ni tak mentasi aku menul kamu aduk lah syai di ban island mo bangin file economician mentah ailat tang daki kenta ngam tip mana alami no tharai hajing syai di banda circulate dah kan notice ndai tang ban super tip waktu kamu officially ke di ban wan dah ka office jong Sherman bah ka date ban file ya ka nomination kadiban don da kapur diban don da kapur kapan ailat ke yaki member mo nomor bakat ban file ka nomination hab isyong meeting hab kita renga lengok walau handak larang bakla kalakut batar na tingun